Ibongkha out of comeback kaisa kotor event season number 10 Goa Wongo is about India ni borok players buto plus Patani alga jaga ni countries ni players buto USA Russian ro bakse England ni butayo ke is about professional Wongo game plus amateur Wongo but so sini bo first MMA debut sini bo first sini academy sini Triple Legends ke Triple first academy MMA Academy ke ajagan swimming so first time pro no competition utelang mani ke pro no so professional this time so amateur thungka ke ajagao Sudip Jomatia bo ke NIT oporyo thadiaro bo second round bo knockout thaiga bo opponent no ke bo ajagao ko gold trophy mangkha ke te Khoroksa ke Isaac Jomatia bo ke thadiaro poryo Tripura University wo bo bahino first round very first round bo ke TKO khaika technical knockout bo bahino gold trophy makha hegetai Khoroktam sinrone simike bo thungka nenbar rangkho bo humke pura third round pro complete khen thungka but this time bo jiti malia but happen kaham no perform khaika I hope in future bote bo kaham no better khano ke bro fast pula thumani kisa confidence ro boke ni kisa lack of confidence nervous ro negate Khoroksa ke Somorji Jomatia bo bahino ikhanilo third year students bo bahino kaham no thunga ke bo second round jora thunga bo kaham thunga but first round bo pai tongman no but kisa bo nervous ni bagai actually bo sahari thanga bo first time bo ni bagai bo kisa kotor events bo ke the last thing ke chini roni tongmane Ishan Konwar bo Assam ni but bo Tripura poryo Punjabon ko Kendriya Vidyalaya Agartala wo ke 12 students bo class 10 ni bo bahino kaham no thunga bo bahino second round thangai bo bahino second round jora bo game thunga bo kaham no pai tongmane bo maybe weight ni difference boni kisa weight kabang 5 kilos weight kabang no bo challenge khai thunga dikya jaga bo kisa heavy nang thanga but kaham no perform khai ka first round but second round thangai bo hari thanga dikya so total 5 competitors thaman bisingo Khorok no hike gold trophy accept khai ka te Khoroktam rono bang wish khai bro bo maybe in future bro kaham no better bo category o khela thunga ka Sudip Jomatia hike 67 kg under 67 kg wo Isaac hike under 56 kilo hike Ishan Konwar कौन सा 67 kg उसके बाद नैनबर रांखोल के 52 किलो अंडर 52 किलो स्ट्रो वेट इनके ताई सोमरजीत इनके अंडर 70 किलो नॉन खेलने मन कितना MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स इनके जो त्रिपुरा ने पहला फर्स्ट एकेडमी MMA टीम जो इसका प्रोफेशनल ट्रेनिंग है मॉर्निंग इवनिंग पूरा जो ऑलवेज है के Sudip bo NIT ni students no third ni kaham students bo this time just achievement ni pore isteli result amakha boni college singo amti ase bo sports bo sacrifice onek khai bo boni exam payment bo para dem ni bo always reward no boni hard work always but amti ase bo sports asu dedicate khai thumade boni sports effect khai ni amti kono ya bo out of 10 ni bisingo 7.5 grade man ha अच्छा हम किस इंटरनेशनल दा नेशनल ये एक्चुअली नेशनल नहीं मानो बट इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं इंटरनेशनल और थुना ने हम ए ऑफ कोर्स तोंगो आवन बारे में जो हम स्टार्टिंग से because जों डायरेक्ट तो खेल में अब इंटरनेशनल तो ना सिकोनी सिकोनी स्टार्ट मत एक्सपीरियंस बनाओ बरो भाई ना ये बरो एटलीस्ट इंडिया वो बरो कमामा थुमा परे से बरो है कैसे आस्ते आस्ते किसा कटर के होते but this time bro जे थमना अब सिकोनिया ने कटर नो आरो कॉम्बैट गो आवो season 10
ke kaham perform thega jodono আচ্ছা আর নি মেন কোর্স ano Manwi Tiprasa আচ্ছা দাবুক তাই বসে যারা টিচিং লাইক দং নি না রাতে বজাগা প্রিন্সারি কা chung frumani ke ko bhati oboino cantonment road Khorokba school by Assam Rifle school ke saro abo google of search ke mano religion sine ke chinda total tabo 80 hoito timo bebak profession joto department to doctor engineer students bankers businessmen but aron bisingo competitor je tongnai chung pura properly compete kinen bai practice khayo ar je khayar bahai to joto no professional job practice khayo maybe back self defense ke fitness ni hai তো প্রিপারেশন পুরো ফার্স্ট পার্টিসিপেট chung first participate to hinimaya chung moi thaibo participate khaijak state o apro bro gold manjak sudi gold manjak dojun jagan gold manjak aije ko gold manjak men go haino silver manjak bronze manjak chung ke national moi thai chung pro baino pura tripura bisingo salak proxan gold mano apro baino ke sudi no mano salarong bisingo gold medal but MMA ke joto no mix dong MMA ke boxing muay thai ni BJJ wrestling ke song joto no chikon compete khayo ke main chine goal ke chung MMA thungan bai confident ke chung BJJ ro compete khayo silang ro khaijak abang ma ke MMA debut ke MMA fight ke ebo sin first sin tenis ও বান্দাই মঙ্গ সালবসে ক্লাব থাকে আর chung saljan saljan তারিখ কিনানি নাহার মঙ্গ তামন এবং আপনি সার্চ করেন না এবং 20 May 20 2023 ফাইটা গলো করো না কিনাং নাহার মঙ্গ baskan tinang nahan mo amono min je borok je khaitom mane borok dikhin hote bo kusuka saton tebo dikhin khaitom ton bro so hard work khaitom mane tebo khaiton taham kana borok ni dike sports tong ha ke sini life ondro bo sabon sports tong ha ke sini life confidence ho khayo sports din healthy lifestyle khayo dai chen Tripura has to no sabon chin borok onek drugs ro kuluk paijak ni sports khaitong ha ke ni mind happy dongo ke rok sini hanya chaya ni sini chung kesalo chung kesal ke tongmano chung abo bai onek kaham tongmano chung buino bahino inspire khaimano buino motivate khaimano ke onya borok bu chon noi surungo bobo chungai phagang ke bobo last se bobo kahamong thango but doesn't mean je borok ne wan chumai ke sports khagang ke pora hamya thane amtia sudibon bobo nokha ঠিক মানে গেম বুকা হাম রেজাল্ট থাকা টাইম দিন মানে 19 সেমি রেজাল্ট থাকা আউট অফ 10 নি মানে 7.5 গ্রেড মিন্স গুড পার্সেন্টেজ হাম রেজাল্ট